Abasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho muri aya masaha. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hari kuvugwa inkuru y'umugabo wishe umugore we yarangiza akamuzingazingira mu mufuka akamujugunya muri Muhazi nk'uko bigenda bitangazwa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri aka karere ka Rwamagana rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo wo mu murenge wa Musha ukekwaho kwica umugore we akamuzingazingira mu mufuka yarangiza akamujugunya mu kiyaga cya Muhazi. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kanda subscribe ubundi mbe nakugezaho iby'iyi nkuru. Nangira nari maze kubabwira ko mu karere ka Rwamagana hari umugabo uri gukekwaho kwica umugore we akamuzingazingira mu mufuka akamujugunya muri Muhazi nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Rwamagana rwabitangaje. Rwavuze ko rwataye muri yombi uwo mugabo wo mu murenge wa Musha ukekwaho kwica umugore we akamuzingazingira mu mufuka yarangiza akamujugunya mu kiyaga cya Muhazi. Ibi byabereye umudugudu wa Bwiza mu kagari ka Nyabisindu umurenge wa Musha wo mu karere ka Rwamagana kwa gatatu tariki ya 5 Kanama 2026. Aya makuru yatangiye kumenyekana guhera kwa 25 Nyakanga 2026 ubwo uyu mugore w'imyaka 26 wari ubyaye kabiri yaburirwaga irengero. Amakuru atugeraho avuga ko ubwo byageraga kwa 30 Nyakanga 2026 umugabo we yagiye gutanga ikirego muri RIB avuga ko yabuze umuntu ndetse ko yabikoze nyuma yo kotswa igitutu n'umuryango wa nyakwigendera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha Credaus yemeje ko abaturage aribo bahamagaye nyuma y'icyumweru kirenga bavuga ko babonye umurambo mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi bajyanayo na RIB n'izindi nzego. Bavuze ko bagerayo basanze ari umurambo uri mu mufuka, bahamagara wa muryango wavugaga ko wabuze umuntu. Uhageze rero usanga ni wa mwana wabo. Yavuze ko kandi nyakwigendera yasaga nkaho yishwe ahambirwa mu mufuka, rero neza barangije ngo barafunga bamuta n'ubundi mu kiyaga cya Muhazi. Yakomeje avuga ko ibimenyetso by'ibanze byatumye umugabo wa nyakwigendera ariwe ukekwaho kumwica kubera ko ngo yatanze ikirego umugore we amaze iminsi 5 aburiwe irengero kandi ntabwo ari uko yokerejwe igitutu nabo mu muryango we. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CP Mutoni Twizeyimana yatangarije ikinyamakuru Ukweli Times ko aya makuru yamenyekanye ndetse iperereza rikomeje. Yagize ati ayo makuru niyo iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane icyamwishe nuko yapfuye, ariko uwo mugabo yarafashwe. Kugeza ubu uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Musha mu gihe iperereza rigikomeje.